kewa
Okay, gal, paing kowos na kewa na suwos, kalenwo, ka tuwa na suwos. Ano sin ko sa shwean, nga inge, sirle tara pange, by the Lisbon na belsikat tisvilbe o sundusakta, ngayon mas misangklod sin kat kemo, lashklod kat tisvilbe ko na o sun misenge. Wiya oye ka, katinge kat fasen ni oye ka, taking Triscoll, walang taking Isena, on nakikuha Calam Gandangash, Finan California, Southern California, taking Triscoll, Ilash Finan Kent, Washington, o taking Isena, Ilosing Wanash Finan Kent, Washington. And ispell sigin Paing kowos, taking Triscoll, taking Isena, Paing kowos. Kewa, Paksarye, Esam. Kewa na suwos pa. Okay, kaya nga long lalagyalan po siya was, na gdivesta na med, ano kat ayda ilagay taking Triscoll, if you not nagagin bela na sum, kuming gasha god, you get something in lasha ke siya proy, na kumta festa med pena ke Esam ni gesla. Oh man, taking di. Kaksakin gat, ana kisiyak la tamle chillegat, siyak dat gani lasbat fashnamet. Kat pasta ietong kat mo si fan na kat flat la leprem, Isaac Jacob. Kulo malap ke maulas. Kulo la kum sak na katlas. Ke ma kum la mala na sies. E ke ma aspet ko in kasangkat ke pensing o God. Kat la alfungiko. Kulo malap ke wen kulo si fan na dum ke Jesus Christ. Siya kum sa paya mami siya kashtari. E ko kum esang na siel. Aquela mina sexta pan calma, que macmulha lá. Eu sou tari ashurum. Katang la lal ke misa, katang la lal ke kalya. Esi na sexta pelang ka, kadin kain, tu ke lal fungila sa fashionamit. Kulo malap ke fishin singe. The casto min kain, akatayaki, akakinyak, tash kakinyak kinengeno. Kima ko masang siltam le shirle shawlal. Gas lomin fakirelek. Maita in peptaisle. E maita in kain nutiyak yang. In kain kol. In kain safan siya liyorek mga silomingi. Kat kulo malap na sumukat. Kipay singe ki yok mata kain fungulkat. E katakilin pekat pala. Wile pelas ki matsiyok lan las mawangin le. Katusipe na yetong kipay singe. Takalo min kain akas makinyikat. Lawangin siya mo ede kain kan lamisya. Nasish kikat tutut ke maingi. Inakke kat ke molin lal fungilas. Kat isi vida losen full was kinuktukin mo yung fashnamet. Kat ako la in fashnamet ke ako la las ke kasin ke fagkaslom. Ta yurum mo ke fun lagi kalangan talom. Dalan kolkat. Kinem o God kat proin fakulo. Amen. Kulo malap ngan wi matwiak makos aklen galang el tamle shirle. Ay beti kinisena. Wet wiyas na kayo mautyak tarian. Wi ko uskak siya kat. Kulo ki ko siya sa amin taka ki ikasingi pange programa. Ako yak lagi ka Tuesdays. Kadingan siyam ki maluto da. E nakiset tigil tudengan. Kulo malap ki aslo usan. Pela pange. Ngay agin na sin matwiak ngayon kaslabe. Kadin kaya siya bepshin masyam na siya. Kat 5 tafo kaslan gata. An wala sin faklo malap na siwos ki kasha ki proy. Aslo usan. E ki tap po wala us. The kaslan gadin kan lash ka kanya kinenginga. We're ready to go. Pela nga flaka not na heroes tama siya le. Agin na siwos kulo malap. Alright. Taking Triscoll, kung kumalap ke Proisen, kumalap ke Esam ni Kesta Singan, ano kat kalam kila, makat ta akfasrye ke week na kewa, ano gusti la taking Triscoll, akfasrye la yun na silang ke week tarye, kat na Esam kun kai siye kuno, kun ke kai siye la in, na oye ka, kung finsa sa in week at oye ka, panga makat Esam kun misenge. Esam kun weekinge, kumilie le week ke senri malen longol, Esam kun Monday, Tuesday, Wednesday, falle ke set an
ngayak fashion de tuste uniste degin treskule drogetos to te kidise na ilak fashion fred set na kata oye be flie fa kolose na ke senrian na intibe paing ko was ga zaklo ma be was ke was ko I think ko na des kashikot like ye ko share ye ke Facebook mo man kawak lum ko mit yung nganin mata ka pe ko ingwi ka tiya na betige de värsta med då när akademi ingele got mit tolung ashning ash oyega got fasin oyega ngagin pe log den sumel tekin sen ila akfasrye announcement lash naki iplan Facebook ka siguro ng ka sile tekin sen agin bela de Laman labe kayo na siwas na kayo kak saking gat ke mo lash pe katil be osun nga we go ske frede ya go sama wiya and dos the frede set nga ak fashion like frede ya kulon sing gat ke katil be osun mi saying ya na may fagak lash ke Facebook page lash an kunogan matoyak tarangan namina kan finan honolulu shagak mante kulona se la usi lal finan honolulungan Wela lang Rina Lifai ke Tuesday el shakak betari kulobe malalab na sumrina kum pel na go matawiyak merita nil sana in shakak pepunokonan. Na le minister skipper ko siya el shakak betari Wednesday kak seking gat peke arulalan. Tos tong asunaliek le minister Emerson Finanrino finchak malan shakak pelsa. Kulo ng silte ni Sefilen from Hilo, tako betari shakayak lan kunakan ki Fred yan na sete pangasyak na ako ngan kan shakayak senria na kikos lang ngan finko seneno fakalos eneto yak ko kumga in private message taking dress ko ka tamlan serle in cash kumge pangan marshiru ko silba nakaksaking kat kowos na kewa mawika toyeka and welcome and we got in share ka like in my fashion ke Facebook page lowasan ay pangan marshiru ko kula malap ke bella ka right tigis nam kulo ke faxing ke vashta na met ngayon mitlit vashta med ngayon ko pe in aklin pelos sa mata ko kasla ngayon katliya tiginis filen to siye el fat na sin na kayo happy belated Valentine's na si was kayo kung mon ka na Valentine's pa kaya na kayo sum akfasrye na nga Micronesia paingom glagam da kawigat chang pe oyekon shuwe to siye ke wona shum vas shuwe flok mas kreches ko lainan ko in fact na kum ash oye na ke Beverly Robert in fact they lost finan ke from Alabama Beverly ke wona shum glagam da kawigat chang oyekon na naki iplash ke agasin ko la anako was la wiga starting at na wiko was kishbing class schedule sila ngayon shock the weekend akin akalim yela katsum na vinan Killeen Texas ka kopras ka of we dali Micronesia wiyesh nge ashma si akfasrye finan we nangata sonol tingata sonol nga wela tamal libal da ka shock ke yak kat shokyak fian Austin nakatagani som na neke crusade saying alle yok mayak fashiya katwidalik ye palaw na ashpe su was samatako we got young ke ekos Naroon kakita lumalap na suyok na Preston lan itawi Killeen Rod Carey kulog yung taga wikat yang fong sa Sasaki wala yung Berla wiya kaya taking fence tan lumalap ki leadership loman may luwa pa mat taga wikat yang in support yung mga akfasrye kung di Fela fos mi saying gaston gat pa na akfasrye kapag ang en magaston gat akfasrye sum gasho sum supporti ano gi gustingan le
Sendri at amliba na il tako akfasrye message na kita kini singan sema ngamut ko mo alle cash le inmash loan the liquidash ke mai kuni siyang ilos ko in usepel las kita ko in welos kita ko in welos akfasrye masima in akfasrye nga sukod na bitsingan usut na ikon sette ona kinga kamile ilos usepel singan lash katin gain wela los sham good masima yokshbe dalyk matagaining and yokyen takani singan paing fakli kasan kan ona gigat da yining yingo sham good na madaga akfasrye nga future clash pa kren ko in ashpelas kren frie ke website lasha website sing an kun som na lie mission statement vision statement kum lie madaga akfasrye yok na kum fine ke na kren yak kum national government kum ina kun akil mile me ashpelo man tikal me ba when kire ko flak festival kum ko akfasrye clients upload ta le yok shpe kun frie le me ashpelo na mission statement lasha, vision statement lasha, ashke www.gasingold.com. Na kung liye mga akfasrye liye mo cash up, ash covenant partner lash, los free cash lalos kan para kat in upgrading program lash ngay kat in ash websites lash, money hosting sites ngayon. Wayang pele, kung finwi kat oye ko, kung kalim kele, kung som na ke Roku channel ko, Apple TV ko, Amazon Fire TV. Kung hindi smart TV na duman, na kung som na ke sa mga add channel. If in Roku channel si duman, kung add channel, na kung keywords sa word of knowledge. Word of knowledge, kung hindi mga akfasrye, kung hindi live flash, kung hindi may ilos sa mga cash ka kewan. So we're magan may got free inashining yung in magusin magan ngamtay galsil per le sepe il pa gisensia klaringan na ilsipe or smart TV sinado la kat coin liye program mga akfasrye at mo kusin liye kat mo masiyok pa ba content materials mga akfasrye in mo kung magan makin na makumashke na nga mo mapang mo effect photo to last day na ngayon na desumni onsu ko ngay wisi desumni al mek if then ko siya onsu ko el fan check kawan fan check kay ngaliyak le shut na siya onsu ko kan pa ye file mga or na ngay wisi onsu ko nga elen cash kat ke elen yak tugun onsu ko nga na kat dake program lasha. Nas we get kewan sugungan. Sure.
Fall mangaro Mabelan choir lilo makipu unmato lalos. All right. Mekrit would be an Mekrit has to get Bram. Mekrit kung glangalap ke unsukungan. Kumak esma kinikat ke mga akfasrye. Nagdevasta na med ingen nagdeshow na ke may mananakla siya. Nagdakkalamiangan ngayta ko siyam kun Monday Tuesday Wednesday an. Natin school ilata ko akfasrye tosta nakadesmel tikisiya na ke Friday set yan na 5 o'clock si kwento ko yangan. Na maninaklak ko man ako di aske puksilal Job. Job saptal ko siya an fosin na ke fosin na logol na ke o sakto. Alko sapta se fos alko skal siye na singal doli na ke longol duwan. Na maninaksito ko na si kum makumin sham gun mait se ma sikumske mamot ke puksilal Job. Sanırım gün yoktu na ki mait makat sifena elinse vuvoke. Na villiye may ritmetligi sapta fosali ko siya an kumiliye le setan el for sukle me le aşpedilekin şüfela. Na tako na yurin kat na Kadri fakle kumdi mait sila ng bang Job ngayon. Alle kollay fungilalan. Na me sedan il fakse lang kat men na ko bakin si wilalan. Ifin wang mayarol ile aklukene. Ile ti akflatjeko. Na kumdi mananaksing usina si kumagminan ko kaya oyelak ko. Tapos tabitlingin aso nakipsingan. Ako min in aksafye le mekatil fak. Ke faksal setan. Sham si pang nakalifan del setan mo kal. Kumkain so islam ano ko kung dama may insewo na sila. Na lile melora. Kumkain islam na siya mata shop daw. Nimet kum is maulalan. Na kumliye masing uta ka nasik kum gidan loy na ke moulash mayta o na ke akfalet lash. Uslile god akfalet god fesama god fashwiyalu. Sapma god fash sum akfalet at god sang ma lash na singat kuno god lash na singat. Mayin katro mayin mash ma wusit ka. Evin baga siyo yangan ba kum sum akfalet at kung finjakluan bakate akin si uye ko. Para masisiran ni fakkel so. Ilang kung kaat kumakin si uye laliye kung sang maurak nadal, kung sang tadik nadal, kung sang may cash up lal. If in willing mga nilet tiyak flet kung kaat. Tara katil ke proof na sil setan na kung tafong na. La mana si kum den isle akflet la kumna singata katia oro mayen katoro mayen kiden may small kung vinliye ipsak luong le nagimariting ba fos singal doon nagilong luwan kung vinloem nagile mana ko makatil sang akin siya yung itaklepe katakatil laylain sikyak na sil. Katao, setan el useo yang sang akluk kaya bang marak na lang ilos kanao sikla wibe matlan supply ngan. May cash supply ngan itakle. Talik na lang enwo kimise. Tabel na ko siya sikyak bang enwo ki marak na lang na sibe may chicken siya na takatafo o silbe sibe sikyak.
Subesiye nige na talik it kosh na talingan enyo kibe. Na topsilal soap ke may shof ke oye imit mataka shuferingan pa el foxe fi intiye akluk ke kat ko intiye complain na sin kat ay foxe fi akflet ke kat. Sema akkelimina sil setan kumtafum de kat el pay kat el mo sedan sum shufel sum esta mga sang akin si Willoy nga na su pang keyword singa nga Layla na su Layla na su kuminso shufel nga Layla na su kuminso shufel so pang may nunak singa may show for etiyesikat na sin na siya may tao kadil vindiya Layla when call al setan ilan ko in staka shufe mait lan kat sayen if in kadil Layla na isi or babang isi shupe ma yok shupe nga kuminak flat kat nga kumin sum na yun kat pele na kawa mayen kadil vindiya Layla shufe yak mait se edavat yesi na oye sige ipsimet nga na pa katinti or akflat flash mo pang mo akflat flash pa use woye use main se wona se sho akflat flash inti malak inti may kataro kishipen yen se kataro in mo katsumuyalo in mo mawosik na se kat finaro oing enti pang makatel fa yok shipe nga kumineslam daki masing may rito nga kita shamtram kin oyen mit Christian sila kyo iplan mo lang sa asya so nagay marit sing iplumo sing nga ako mindik siya shuok din galam nikmet ko umoro akflet luman mo pangan akflet sa may usi woy yan asum usi may sewo na suman akflet kat kishipin kum sanging singkat kum ito lekat ilkat flat na falle na flat ya kille kum matay na so kum matay ni ngadom kum flat kat pel na kayo pang mo reach nga uda kana si kum da galim ke o yesil also ne seton il tafung ne il bagon na mo if it is like may sewo na sil so and so bin la flock the line god at yesikya Finijak ka may caterpillar soup na kayo soup el foxa fi akflat bangan ipsiak luongan keden finde ma upesikat na siya keden tiya na likikat keden check pa na akflat pangay oyen matlalay fong ipayis Vijak mo manalaksang interasi kung ako bindiksyon na mawulkan yok siya payan Nadage Tuesday an kida shulanige buksilal Habakkuk. Habakkuk na adage ngashka ngan sivesingen fa mo Habakkuk kufla akulin non goswas. Non goswas. Na meritsingan adage ngakum liyan Habakkuk il metpalos si metpalos uleng sase an uleng mato an na ilie oyelan kat na ilkisensya ki ilkisensya kile ifo kakatil lela kainin oyeng in sikyak maritso na nagkakata nga na Habakkuk saptase for singaw luwa na kisingaw di ko siya na kung hindi for singaw luwa na kisingaw di ko siya il luksoni na sham kunde Habakkuk ilkisensya kile ko ifo kum lela may kuluk kung layla mga kuluk may tantakor asin may flow. Ni for single luna ke single luna. So sombriti ba wala na ashiru. Hapo ko kisensiya. May iliye oye mo lang na Israel nganle mau pe patat na fellows. Na il kisensiya gipse ngan na ilay pe kisensiya ki pa for single akos ki for single ne kos ngan. Il kisensi kila ko kat flat lena. If ko kum lela oye sa falling patat na fin
Kacharam gid ba kacharam gid nagke and tong siya Nebuchadnezzar ilsum kanaus la en Jerusalem. Talina din kat pang kat ilsang laylas na sinmayt kuluko in tafala kayak lal na sinmayt. Ngan flocking yame kum nage puksilal so. Le kat il layla nasil setan ilan sum shufel so. Naqadil fria ma kumtia kumkan shufel ge oina sia ma tashakta kumtikan Esam ulala. Na maritige tustean apaga gel kisensia ki kat. Kat ifukum layla mat kulukin akuluki matlo. Ifukum layla siswas lan maita lan mat kulukan use oroy yurin matlo. Uvilile plan belso maritige sikya ka consequences. Seakusten. Seakusten bang siya mamakatil kasi yoko. Katil suk akusten yok lagi kalensam. Making ako min dictionary na galam gaip siya. Pasigal ako siya sigal ni Korsan. Hapo gilsiyak ko kati fo. Ifo kum layla sesuoslan matulukin sikat naslan matlo. Na ilaya pe kum liit singal ko sigal ikoshan. Il siakla ifo kum layla kum sa mo alun ki masalayla o kum tia layla ifo kum layla kay no yangan in sikya. Kum read effectivement na ke kapa singal. Le kapit mo read singal le kaat katopelo il layla oya kuduk lan met kuduko in sikya na sinmet lal in oyen kahi sipay. Nanasikum nga kung vinloy na complaints lal hapakot. Le makum ko pa in ashke ipsin. Siya gusten lak ko makita yung mush lang matayin long sila ash. Ash siya pel kati na layla. Mama may kulukan matara into kasiyak na in mashlush. Vilye and Mary kimi sing. I see al charm kun le. Masama lamayak mawu kamtamot ka mawu sikyak in mashlon meta bela mama kuluk pa na masama kuluk sikyak mana wo sin meta pa. Parang ka tapel makati ngait taliki kati ngait taliki oye lal pel ma lukki ke lash meta o pele. Akati le sang chances na sin meta hindi aloy na ke akati le layla. Mama taro makulu ko inda ko akfasrye makulu na sin lal. Ang ako min usiya na si kumin foto me kata shikta galim ke. Bagay kat matlalali fung ke alu la siya. Kat fin luk ke na malan kat fin along sila shifen. Kat fin ne fash we alu la siya som na yun kat mayin masimit in siyas yosim adan kat. Kat luk ke kat was ke akwaklan kat usi malan mayta insang fongolla akwaklan kat kayaklan kat ipatat na fash na usi mayt kuluk, may mamdara kuluk nga in malamotot la ye matash matlalay fung. Para nga fact ne falena. Nga kumatlalay fung in sham kun gaslan god. Musing business office ke department slash ke Azusa Pacific University and business office pelsi mit kolash nga in layla diden matakay ni akfasrye devotional time. I was single the tuste na kayo business office kita takay ni akfasrye proe wayang bed lulu charm kin gaslan god. Iken yung rek malasha pa. Nakina siya ni los kalim gela ngalutut ke pa pa parang los susi lent nga ni gesta nga sham gunda me a fal nga kung sham gunda na mas nga sham gunda mising ya pa orek meto kon kos first tol gol to diwan in fact ma seek ye first the kingdom of God
Nakakatayayipsin, usin na sishmising, lishme kalim kile, ngagawin di effect ng naklas, mungdakin ng naklas, usin na naklas si Fena, o katin, usikastan ka, inpakul ka na, minkat finriti. Shabin kastan ka, tafong laliki makadil kina, o, kita pulakin, kita tiwi pulakin minsiw. Yokship kita daya kastan ka, sham gun, mapapala faka, kita tiya isyong ng naklas na kastan. Ang fakta devotion siya siya mising pelse mit tukun yelu to luma. Ito kun pandemic sin ngaro katlon sin kat tailor makin kat kan witafel akasan kat national mit wiya national mit kat wiorek mangay. Biden dia corona lo malu em kay fan na so morek makat sharming gasan kat. Or sharming gasan kat ed na ko kumashwe. Ang gasan kat pa ko siwas. Panang ngako min na kitan ito kitan fung yang nagigasan kat lalawa yang anisik. Na pangan Tuesday. Nag-uniste an ako sure nag-uniste an kasi sum nag-ulen sa asa. Nige see Peter sa talu paslong nag-longol limay ko siya. Kung loy nag-merit siya ngay kung ikasin siya kipena. Nag-iip sila Peter yok na Peter sa talu an fos longol nag-longol limay ko siya an kung binilile Mitlalfung lay ilos matayin kayo klalos, matayin kostalos ke tiya makulukilos rela. Oya kan sikyak, Peter Esam gin nakiyok lalo magin molan lame ke pelsima nanon kayak ti paskat makuluk silam lim jiskaisil orela, nanon kayak kibo ilola makuluk si. Naoro lame lorela oya ngan in mo friyak sa sin mit Christian na kayo mit life na kayo na oya si ma spell si ma sikat na sin mit Christian mit life niya elos iskaya sa ma ti matako ke elos wala makuluk o maki Mait clue ko na non kasi siwasin patak na sin mit siwas. Fakla ko pa in Bellal Peter il shamrum kin ko ska ge Bellal Peter na en pa siya may call sa mga lupe hindi pa Nero ila kos siya mit life mo. Di pulan bell singan na il shamrum na sin mit life mo nakayelos. Na oya nga ni sikat na selos il dahil wala maging example sila ng Jesus Christ kan sikat na sin mit lim Jesus Christ na lorela oyan kisan kalim kele sikat pa na siya tafaita ng kot papulakin maupel ingin ako biflokan mamarichin na siya spising le mit lalal fung ya kata ko pa biflokin maupel na ifin maupel si patat na feim limit kum waryak limit kum elyak limit kum layla mamamita ro insang wakra ko bakit yung fos siga lagis longo luongan na longo luongan na longo limay ko saan il sham kin lem Jesus Christ yok na ke yes may lorela na sish may takten galim gila pay maupe ipatak na sin mutalal fung na Peter il sham ako loy nag-legal ball na sin mit Corinth nag-siya Corinth nga baskal toluan le kat paila may maupe siya na sin mit lalal fung ito shock to Evin kadel diye la et diye siya şikemut ko evin pa kum saas na kilala fung iluman kumangwe aşke life fung fin pa may siya ka na me alo pe na siya mo kumin kalim gele kat elfin diye la et diye siya pide sapta singal tolu fakle kat ito le kume koin katang la mau pe siya na siya bayanang para layla siya na siya Nimit kumis fosse na kung bang mapanangan. Fin sham fakangan ti kalme babait na kayo il sham na sin unmates kan para kum te is kum fin really ba kum tim talaga fosse fan na kum ino kun kaun gile me fosse nga nakalim ya me usit pet sa phone las na su. Arang ayak kayo ko yok shupe
Kum fin pala fostan fela kum ti aske malan ka at follok. Kum shuk maitlum shuk mait na kwenta kum dai ga kasan gat may ne fo kat finakus malan ka at ilegalim ke. Le mawu pa ipta feshkan. Oena fos meto toli fos onkos fos toingal toli. Seek ye first the kingdom of God and all his righteousness. Kalme pa wala ka at bakit matake. Mingo fishuk malan ka at ke wala na lan kumukwe wala lan and all these things shall be added unto you. Hindi matake malan ka at akos malan ka at ke wala lan ka at kadiliye maaske matanin si dahil usod foul na pangan mante fashion ni ke uniste ang tuwin siya mayan matwiyak nga aspe ngante Esam na phone na pela nga naging pela na selos kasi sunal de kinise na meit ifinash male fact ifinwangin na kaging trisko ilata ka nagatosto kinise na Malila ka sa mali relax kumata alina relax na kita sit ko relax sit ko sa from lewin kasi bel lo mala bala yo kya ka ya magmurela nga liemante menike Wednesday ay na in mas na ba sham ki pa lem god ko gasling god ta ko in di god ke ngan ke kayo klal job nga sham kin pe job ke frete ko sette season len log nga sham kin job sette tamas nga non ko ke la ke faxilom ma kung fax mo may kulo ko alam mo tot line mesh lang met lalal fong iyo fin met lalal fong iyo wash lanay na rom na orek makin nanakla rather than orek makin gaslan god. Kung mol kin nanak na met la si fena kaya talar si fena liki na ka din mol kin gaslan god ko promote gaslan god kadin daw si akweklan may takatan rek makin akweklan god kain mga pangamda non ko kela ay pa nangan masish manyak min babe nangan masish manyak ki settingan. Narangaki na may silpa na fact la pa ipangan fact si Loma ang damlin sirle. Aw facts nganin clarify le kat fin matake malan ka at akos malan ka at mawubay sigka nakat fin likikila na ke oyel ashifen oyelan may ta nabamaritsingi patat na fesho. Mayin, wala yung fakele, maritsingi kes lakel soap. Kadilangan, setan, sumsikel. Witsinel, il malok. Nasida lang may nakubakin si uyilalan. Agal, sige sumsikel, paraphrase. Sige sumsikel, ngayon nila kung sige, oy na siya, sayan masifan na. Nimit kum Islamo. Siya mausina si kumde galang kina. Wedding kolal sila. Wedding kolal sila na fish. Kat palela. Kat palela kolal rin fish. Natapok lang, tigil siya na. Bangan mo si mga liyeke, min papanangan ito ko ni kisaflayan or alalal so may ikes lang matayangan. Panga fact lang ay vasyam kinto. Kulogak sa God ki fall in the quality kat misingi. Katin silpa na loeng na ke mama got fact la ko may got for share na sin may kawa clash ka may wiyash ka na ka magatash ke ngay kulon sin got ke sharing sa lompe ke somlom ke wiki na nga tepe na ito nga faliek ke live cast lom ke wiki na ra kulo malap ke kumsom awil kat la kayo na wayang pena devotion ma ikek la na kirik maluman. Kaksagin gat mangan ti masyashuk. Masyak na isam la penya ki payapa la ki lut-lute. Kaparoy. Wala si mama fakak lalal fung ilom. Mangan penya ki nga kaksagin gat la asin kenik na ni kek la. Kadbangan ma relax sila ka kulaman la.
Okay, sige just go. Навага, куме аж камен лом на геманду нисга куме шо на гетаста. Male ikwe ya kalimdari, we vaklal dignisyenan. Anti-magica ba, kung si formula, nag-priority lagay ngayon na. Meton ko sto yung dolo. Lumalap ki kung kasta nga, timit ako siya pa yung nakospel. Ako mga sunod rin nagpala, yep, mangan. May kumbrangan. Ngay shot kun tuwak lak si Jackson mo. Ngay gila ba top na kyan. Ngay gila warranted for an answer. Oh, gasel rhetorical. In fact, la na medyo na top na kyan. Kasi wata po. Hey. Yes. Siya lumalap. Lumalap ki fashish ayebe ki moniak lom ki mamak fashion katludut ki falgen metalal fungi. Ako digni siya na ramdam to kada kapen na pan kosaya lamo ita te taka nag-cleanse apo ki oyela siya kat fidelien. Abin kaligiya ki ipsingan. Malak patasta ba ay akin fast na met. Kung ba naman ko ipsingan dahil kita flare ko Malak ko ba malak ka kung ba ka tayo ki. Kaya kopenangan ka. Lamalam sin kat, ngalenganin we lalasingin kain, we lash kakin, kastan kato iko, tosta, February ngalit kosh, kade lashin pakaw. Nakacham ki creation, ngavin flokin katlan ki Exodus ngalya, kade sharam sel Moses in kain, usya dalik ka na final Sinai lange. Nga fata ka na yung kesip pa kanyang matultol. Na, ngaskingan liye me, pitsesi mauta kange. Tututang aktolu siya nga ne palalas palali asyaro. Bakya pa katsamram kaya siya pa kanyang matultol asik finolo. So, God come in the form of whatever He chooses. Kaya pakasingan. Na, kikalash ngan, naka, alak kalimikalalan, ilo sanging, kisam suko nga fakalemi kisaf na iya kikoslongan naknas bet malongan fingum talalain kisam suko nga dala kum long permit smas lagi commentsan la me lain kisam suko na ipluo si mataka ke nga fosin ke luo na ay petolo na ke na kapuan fataka ke fosin nga uskalsi fosin ke luo samram kun na ke long yak percent lem got in back out ja, lalo po fan, kaksakin lemkat, kaksakin yak wala na lal, adin pastla, kimatalal, wala na lal gelsik me. Na pangan fos sinage fos luo. Fos tolo na kaya, meshi pesir, katara kaksak lasha. Mayan po sin lemkatin kain long yak fin gofo, kakipalala, pasin kat pe, Kasi ben kala na flatla na elkan kotreya sak cedar finan Babylon. Sak makadita mo lusia fityo klongo circumference ke an fitol ngo. Okay pasen ka de kapen kotreya. Pangan lapan ko singan. Na usia na si kumindan ka de ke pangan si makat kaksya ka. Pasen ka el taka ke sarmalit sarumo. Kusuja sikya. Mga inakalim ye fos tolu varin na kaya inakalim nala si pefu kaya kaksak lasha na elos na kayo wasyam tayo tempalal elos po ya ke fak wala na nasingkat uskat me nagkikapa si Samsung akalim yung ako minitala kat papatumas il toko siya si makain akin si wuyikat ke mana kayo la pelin eng palal na la elakalemie be barkala la ke shonot kel noa the chamram ke floklen ke genesis ke creation lalo he is in control ke mange nara David el akalemie na shishla in the midst of turmoil ake me katash ke sikya ke madash you're all elito la kosilan gat nge ash lu ke ma gat mashikla lalvungi la kapente take the Manila experience wala na lang katari. Or David me alena katkan to ana
Nangailail melwu na kay ramramang Shamram kegeshbin kalenolan gata. Ki shamram masikyak kel sopnge. Besikyak na sel sopnge. Mau besikyak na sel. Onsugot na yakne. Ege paka daka. Mga endakan fulgat. Onnof ko angaw. Akkalemi samsung akkalemi kadin. Alenal lal fungi kela. In pel singe ke masikyak upenge David shamram na selos. Ke Old Testament ke Sam shamram gunyak. Kumita pela. Kita kan nag New Testament na sisa sa samsam pensin baka in misle kanin mange. Pangalapan kamay itakyang na sinlem when natin kata. Na pa esang na sil Paul in samsam na sin Church Ephesus. Church Ephesus in itala kanin mange tako na siyas matlalal fungiya. In kain pange inakay katlaki may kasyakat kaya. Ra Paul el fakla kasilan kat kan samsam kun na yok. Ke FCC was signalal course. Kasi penang hepa sang akmulyo la claim se ashiru kumbe. Ngar na kumpa ina na no tayo life ko kat kofla me orek bakit. Kadine tayo la kalan ka ta il kan control mana ke wane kain akmulyak pemwet. Ke FCC was signalal course yok na sin machuza. Art kain siyan mwet sepa personality la ashir. Nga isimasing na sikum la mekalmiya. Center na ke nanaklas ka moral judgment. Mana kay wangi. Arta siya pa mukliya ka. Kipel si maupeta ka na siya. Nara, in belal David el pray na sinkat. In kay kakashik le katashik na ke punishment na sang na silos ma. Or makuluk ka fash ke masaya. Siya tihiklan ki mapol el pray ke church Ephesus Mat lalalfungin na pay kalan ka at siya el pray ke elos pe. Elosin pange. In kain ito ke kasilan kat ne. Kalan ka ata el te tuwi na kewa. El siya kuluklena el esikein taka rape kalala in kain akfasrye katyak. Tasakta. Alana katyakan dikilya ke kasi in the same line ke kasilan katne. May lutut siya ke samsing mga taga na sika pa. Lame pa ka mamatakay na kuluki kata. May si mind control the cut, si mind control the cut, laliprem, Isaac Jacob. Ashka sil el pangakom ma me Paul el Academic Church in Kasasnoro. David el ito ke kasing la mama sikyak na sikumat become a turmoil. Kadi na tala kasilan kat nge el kaligyashto ka. Kadi katangla kat fin esang na singkat in praelasha in siya kikasha. Lamalap nga maya nga tuin singe pange mga kadikasyak kisams ko nge. Dr. Euros naman siya le. Tigni siya na. Siya le katikan lang po siya. Mute. Okay, kalslak luk pangan. Nga ikul mics ko nga di tanya sinapotin. Thank you so Kulo. Lumalab ke akde ke tostan got fashionamit resum na ke fretian teknisena na Europe win fashion na ke freti set na faiklosi pa fucking tukon. Teknisena. Kaya Kulo malap. Ikin Kulo malap ke akatayalom ke tosta. Kulo malap ke kumchu ke tostan.
Na Frede sette banga akfasrye Frede si vesingan fak mo isla kop saying edikia. Isla kop saying edikia. Ashke Mac singala ko stoynguluala nagis ang uluo. Te pasukungan may tamalutin ka na gawain matapangan bes mal fak ekla 2000 leta kaya ka no like na tukun lo sarongan tukun lo son kaksak or ela kaksak lalos los fashionik som lalos an fashionik lalos man by los sumnike takonike and si bang Gethsemane and garden sike final olives fin baye pangan fakya Nakimerit nga toy ngulwala ni kaya ngalu o fasto ngulwala na kaya ngula ko el kasin lem Jesus na sin met tamalu til fact makus matay ni king uproy na toy ngul me gosh toy ngulon gosh el fox sevi proy na aksafye yan merit silash nga met tamalu to lumal sila langan Shak na mutul los mutul lagi plan bel si Mylene na los nga 9 minutes nga may tamalut nga som na ken nga fact na lim Jesus Elisel Peter James at John matawagin pero Elisel tal na fact na selos la ilala na matawagin balakin towash kakayok len alan nga nal na kil fact ang inge no il fact la ilala sisis lagi asor Asor mal palakingan or il apkaran na music Naral zoom na ke paroy. Il zoom na ke paroy. Nga kung finnon ko. Kat papa, kat wen, kat ngon Nagil zoom na ke paroy. Nga lim kat papa tamali. Lito tar lame. Aktor siya nga nin wen sinatan. Kat wen. Lim Jesus. In Belsingen, il mål och energimet kalta kaikla na monin met ingon aksafye da kalensap si malim God babatamalin sa payan manakengan. Nakipangan Belsingen nila na palakin na paye. Palakin na paye towards lang nga nal. Tiya mo ninsang ang ilan mise. Amayin il kasi sa kimawo makayo na. Matuwarsla sisisla na si mal akeliminasin magtamalutlutngan pa. Alana kayok lagi sipin makuluk na kaywalan fela pa ako lang patati na fen. Pa wis na kefin saksing sa kungan nan mi sa kengan. Nagitoy ngon megas na nagitoy ngon gosh. Foxefi. Fak mo fasyak na met. Foxefi. Paroy na sin babatamal. Bang na sin God. Kaya lim Gotland isla kop singa lakalan. Layla kop singa in fana lakal. Me kop singa pa may kayok si mal ram kingan. May kayok si main siya lala na sis lagi asor kengan. Matuwas ki makuluklan may finfela pa kop si mal kinay nalakailangan. Minsa flyer Esam la matal wangin makulukin ailin nalan som palamise molyak nail da favolokla na ke katwin. Na ensingan ba paroy nito lim God dinigun la ilasun ensingan. God ilito, Jesus Christ ilito, God Papa ilito, God Twin ilito, la Messi kyakan to shock to. Jesus shrek na fox evi paroy. Tong na sin God, inakalim yun na, shrek na stay connected with God. Shrek na connected na sin lim God Papa. Kaya fashish sila ngan. Naral siya. Baba kumkoy na ramana kewa. Isla kop saying in the kia. Panganan si masifela siya si kyakweya. Na mail factor ko.
ilange ta shokta hindi na long zilok ay na long zilom along zilom lem God ayan zingan pa nga ako minenay na election ni loyang na keo ilito la kop sing iti kop imayim si kop na mayin si pa ilayin na lang nom langan Elito la misa si lalfin saxingan tia misa försöker misa na joxe. Då gilde na sängen ilan som misa fin saxinga. Masi male kayo na insiel kengan pa. Ele palakin la pan kuluklash mo ito. Kulukla na la siya anfel. Ail siye sa tia palakin tia orela siya makuluk. Tia orela siya fan na makuluk. Nara makuluk la siya kail palakin nga nala na kayo kinsiya del fact mo. Ala na sisis la kaya surap karan nangan miseke. Nail paroy na zingkat siyak ta kopsingan ni nala kail lalan isla la kail kat kumkain na ramana kayo baba kumkain o ramana kayo isla kopsingen di kia. Ta sjok ta ina long silom tia long silok. Tukun maingen il förlaklet na yurin may tamalutlutngan. Fak mo il förlaklet anailos mutul. Nail vak na sil Peter. Ka Peter, Simon kum mutul. Ye kum kuflasano finne au sina. Finne au si fan om kuflatapan. Il sve vak mo. Kusin paroy, kusin de shifeyakle. Jesus iletala metliki na ilosun garden Gethsemane il fagang na sil Peter la ilemao la fakanol ke kakla lan won kakla tolu lan won ila la fakan na Jesus Peter il fak mo te levati e finne il wolan mise la wolan mise levati na la fakanol alam Jesus il fak mo kun kakla won il kakla aktolo kuma la fakan ya na gibel singa ilanga ko kumku flasano finne au se fanna Oroy ko minde shi ko wosinde shi feyakle. Way na la ngon ke na ko ngon long se ai ko manas. E Peter la na fact la galim. Peter pa ma da jump na fact la ma el pa em da pushlesin met tamalit ganin fakot na ma. Il sign fact la mao, sign show na ke mao. Il yukin ingun yer katabela na fact sila nga nil mo. Ngay tiye. Ngay tiye la fa kin kom. Fin ne fash ni ngay nen ba ki wi kom misa nga wi kom misa. A fash ne safla ya il pala fa kanon la layim. Ta shock to ilaw liyak ta ko. Na may read sila nga kalim nilalim Jesus il fash na rol dahil ki el tolu. Ila sum naral dal chekel dal floko. Silpe paroil silpe sum. Pelak tolu singan nal faking na silos lailo. Sinin no inda kakik. Pela pangay. When na din mo itay kang na inpon may kuluk. Pangin sa flayan marit silash ke fretingan. Kayoklan lim Jesus. Yok. Ilpalakin na pa ito aslan shokyen makuluklan lan mo ito. Wisyen makuluklan mo ito na vinsaksing ingan so misegesh mo ito. Ilpalakin na pa ito asya kishipin ilwo. Wangin makulukin il a makuluk nga non-fel. Naraw pesurian insel kayoklan insel man iltiya ito la may makuluk. Ako kishipin mo ito. Il Askop singen. Finnel siyak sinlaim katlan istala kail kop singen. Ilorela kishipin pangan mission si malim kat. Il sapail malanorela. Musinge. Got mit mole kishipe singen. Naramanga kumara inina naramisinge pakatin ko ini tope. Finne kat ke. Maas ito shakta katin ko ini toin.
siya ke long zilan gat met da ve long zilaja. Ina long zilom. Leila gop singin fadalikia da shokta ina long zilom. Dia long zilom lem gat. Mana gwa nga kumarami singe. Katingkay nito insiyak ina long zilan gat. Katta fasholake. Kakadin ito insang na singkat. Katta fasholake. Mayin kayok, lapan kayok sis lananas or laninsian lime Jesus. Ilpalaking kibet sa malmolikat la finsak singa. Oh, bangay. Mas may kefla na si kimilutit singan. Na vlog on at pelo. Nga vlog kem na kisete. Right? Tegidi. Be. Ash faklum na kimin naksingan. 내가 이제 fakir kaya kata yasin. Alana kalim na po ipsima ngalutoy lang iba nasik. Avin som na kewalil si. Ngan siya singkatin esingad madalal. In kolya kit vokla laka. In maslun mo. In mga som akfasrye ngan dita mad dig interest kalil ke ayin malimil. Esingad madalal nasik. Nga fakke no inge kesipen. Kitikini siya nail akatayangan na Ama ko sa akin fast laga. Ngayon ki makuluk laga. Fast ka matin lom siga nge. Matta kay wabalemel. Matuastan fela pa yun nga. Nangamagat saman. Ano na level sin may ta kilong at sakta. Katfineta na pay ekini. Loneliness si kaman nakiwasikyak nga. Nga kayo nga nalingan fulok na niki. Finod moriala. Ti Isaac pa ite akleo. Layem ils pa mawin kulo si fan na natal. In place of that. In the mulyalekom. Kulo malap nga siya belong kasi kita chakta. Hindi alang sila. Kulo malap naman siya le. Ini siya na. Okay, tegidi kumkulo. Kumli akataya siya na ke Fred yan. Kung katfincho na gunistean. Ba Peter sum akalim yele. Lem Jesus Christ Orada oye singan nasin met lalali fungin galam gila mau pe kat pulakin na ay kata bela ilda warranted na shock the label la oye sikten going ita kitan okak then going ita kitan mong fushesh na ke mama ita ka fungul ka yok shipe na igisen na akate ipsema pide ilda sham kun se ba asta ke uniste na ide dali onju ko va mo tegin ama timen na ama mele mo parang ako si onju onju va mo ngalu Kaya na lang o mamele. Natapan ako na kuya ko. kum ne kun kan mo lang ito lang ama mele na timen na ama mele parang along si onju kasagi onju ko bang along Nara namnas le mamelim ko ma Devon Sack. Gas nga ma ngod mo talaga nasin mas maslaw. Nara mit wala lang yung tingin just ko gili siya. Hindi na ijes mo pa kan tingin ba El tanas lamon ko ngalut ko ayesik may o ngayesik na si. Igat ka na, deflected technician na aksafye set yan.
Try to mute. Sisakluk ngara la stoppage na kyo unso ko mga festival yak. Ngayon nga nga list nga ko fla. Aro mark reset. Alright, Festalin, Kulo, namalap kyo unso ko. Ngayon, fidyak mo yung kalbe na suwos. Nagkita may klasyo na kisettean, teknisya na ilat ako. Shamtram kun sopsaptas tolkolay ko siya, fos na kiskalsiye, na takoyang, nakita ko akfasrye ko ba sa kisenri. Teknisya na, bitigin na, tekin just ko arsh may faklub na kaya bitigin fast na may ito. Law sila wona, klumalap. Första met. Kulo ke on sugoa. Kulo sida likum da jima ka kat kan wala lan. Dam dai mekret. Le kasho programa. Ina win naklasan gimelutu da. Kulo malap. All right. Kulo, teknisya na, gagawin ba wansu. Kulo malap. Kaksaking gat ke talan wawalal. Say nila, Festalin. Kilaw malap ke festa. Kilaw malap ke kung mada share. Ale poso unlal. Kilaw zingat ke talan mo wala lang. Kaksaking gat nga. Faking pencil lang sa pokatin mo rin magin. Kilaw ke kung share pe. Na indafa lang malut-lut lash ke sette. Si fesingan fak mo. God el gas in pakaw. God el gas in pakaw. Na maritsingan ba tamang sa nilfakat Job. Sapta to yung malal ko siya sinikisingan siya. Fingum rida na puklal Job. Good for you. Man siya lang ni kitol ng ulit ko. Nga so narita lang na phone na nga. Ano nga loyang da na nga skip guys si chapters. Kishipin nga so na specific maasingan kan liye. To ki mga liye ke nga su buksa nga Job. Sapta sila ni kitol ng ulit kosh. El sham kun masikyak na sil Job ni ke mwait mataga sham sil ni ke sham lal Job si fena. Ilarela. Na toy mulay ko sil takata na laim God el tapokal la. Laim God el gasgas na pa si fesingan God el gasgas in bagaw. Ki sham gel Job ke matawag. Ngan bako was long like introduction lal tamlay sir la narangat ti ala som na ke
ki wangin lelon talik na tol ko may cash apply ko may client apply ko wayang pe nama ngayon kat pangon nu petari ngayon roof la manol ki faf ki pebal ko siya mo faf ko boil ki kasing ni siya nanganon ko na ki faf si fan na finan ki mo itsi may kayok na yok si Eloil na roof le manol ki fact magatis ki payabalong na layam God ay na ki fact lal tam din sir na ilay lamay ngin sikyak na sin may kalansap sila nga job ki shupin ash challenge ma ilsa kulukla na ki na shikel ke nara ma so mara makumaraan Nakisikiak takone ki pelse nga Kisapta to yung algos fossina ni kisingel siye. Fossina ki tolo sham kin la pashen lem got takoing back out pasife si lashgan. Na faklan lem got na sil jo in the pokol lan mata ki fos lu fale. El tafela ki fos akos na ni kisingel siye ki kai siye anan kasi kasin lan magmetlan laim gat man il sang ko kasin siak mal sang na sil so in il sang kasin siak lai nga sang tapok la kasin siak lal so ke sapta singal tolo el tafak mo ifo mekum nanon kaya keo laim gat anan pang fak lal job ke sapta singal tolo lang First long ulo. Pangayata ni nom lash mo ito na singkata. Na jobe lang Kas mate, oh God. Nga feto pukum. Findi inge. Lelangan sham kum feto pukya. Menge makuluk logo. Masafal fa kanga orela o. Makuluk fa kaya kum nanon kaya keo. Helga beto ko lal sopan. Nakita po klalan layam kat Ilangan ki fosak lu. Sekuman in kisensiya ki mga araw. Kasekuman in kisensiya ki lanmat logo. Nalvek ki fos todo mo. Fin magul si pa tuyak tapukya. Nga-share na sil friend top silan layam gat ki fos si luo tolungan na ilangan. Fin nga pasop nga malays letari. Nga malayas latari. Nangangit laliyela, pangan faklan lem gata ko ki. Kot masangin kela, pasayin gata ko ki baka o. Pangan malfa ko. Sa kuman ko kisinsiya kilan met loko. Fasakos lang ni kisingal siya, in fact mo. Lem gaten siyak sila. Kung mataw yaking arena fellow. Sew tayo mo pang la pa mayorik maginya ki fellow. So actually klein in chikashak sa ko na fea. In kon chikeya fellow. Kokum kon topuk siyak na kayo Ala pos kingariti fos ako san kisingal siya nga Kasin siyak na yok gaden siyak silta shokta. Masi ma yok. Li lim gadel te tako na lang kael soop sis la kuluk nga ta flay lan chika shakko. Minti na tako shikilan justify mama sikyak na sil soop ngan. Al tako na siwaswas na sila nga siya kuman ka kasin siyak ki mga ro. May ash your room. Kipensi mga rela fellow kung me kumurela. Kinga pa kia itu lak na liging ka siya me kum morela, me kum koy norela. Sa kuman ko, non ko mo kuminta ko kasi siya kilan met loko. Kilal phone pa yung room nga no. Kadil tako ke elte tako in akalim niya akatayan sin sopla pangay masisikya ka sikya elte na. Instead, ilta ko, faking na siwaswas na sila. Nga, pakat. Nga, paorela, matayaway,
nga pa matawag nga pa safla nga pa creator of all creations nga pa ore kum leo kum pa me kina sham so nga naka finga pa so na nga we kasi kato kame singoro nali sopil long nagisipin po si Selonin sialin sito la sel sham na sing lito la katil kodiki ko katil kat mo kayo na pai lak falay kyo na ro il kil to ko ngayon na lang ngayon sisakli ko langan sisakli kay ipsen sayawel laman kita ko we preach panganen si ma Job eliek la God bagat ese bay na bay silinsiak la se ko manin ta ko sinsiya ki mga kiyensi kya ko naki Lorela fact kilim ka ti Lorela fact line ngan na sin ngan naikes na madalin liek la ilala na ito mas rol ta ko bangon mo ikaw kasi siya ki mama sik na sin ngan ito lon mo ito dia kusang na ki ito ma God pausiyo ko ilti kusang na ki kalem lon God kalem dan mit simal bangon mo sila ral ta ka ngay kung finette sham lem God kal tulay lang ang sham may kuluk nga ro may nga makuluk kum nanan kaya kyan napakatil flow ka nang nasila nga sa kuman kataka kisinsiya ki mga kiyaw finga dilay lang chufeya kanga ninikes lamatan may tuyen ngayon sa ilan ko yung tulokin niya finga dilay lang chufeya nga kum ingoin mula la mul se seok pe singkat sa nga kumakan kisinsiya kiralan lem kata kadil ta ko fakang nasin mo kumataya kingarela felo kinga to tulokin niya ko forela to in kumbangon me sang lang me shu kumito na me shu sang lang felo no ko ashma kumito basically what he's trying to say is pang mga rela siya kuman me kumarela what do you know kinga pa uso tito itayaklom kinga pa ore kumle kinga pa mo fact mo kung finisa kung fin mol nga fin lela kung kayo kumekayo kume fact na sikan na chopel misle chopel is mista singkat idikek lamatal kung fin read chapter sa flyen buklal so kumya liyela sa flyen so build ako fakla pay na pay sa nga kung sham na sum nga ten liki na kayo nga sa falin or akizinsiyak na sum nga sa fal lagi mo kuikilaga forgive me ito ka siyak kauliyak na singkat Dukun mana kayo falokyang mana kayo may ilong se dekla sela. Si mala na beautiful kirik malanlim kata ke molal chopan ba. Il falokan nang bena tadik mukulit Josh falokan nang bena limtan tolo. Limtan tolo ngan fact mo wengin matan kato ena ildan ni misinge. Kina si ben posi sela lalso. Ingoin long passion bang ko passion jam lan lem god dil vin se valet na ila for laliki makadil se ko man na lai for se ko man if nga pa ma mulay lanjik mo nga pa ma ngay is main se wo akish ben posi selal elito na pala se god elito na pala insial na phone na ilkalan sa palem god kolen na lem god si fun na god mol si fun na naro god el flow ko nang may
Fak mo, tafon mo lal sop tok ngayon. Kade lakin se wo yal yok ligi tafon mo lal meta. Nakalmel sang yok peligash na sel tok. Tau may lutlut sige setteran du tiya ko minetola. God, el God, God, kona kayo anin peol. Ako mintay na tavong lamang ko din kasensiya kira la fin ne upe. The week na fon sa nga sham ganyak. Lama o fin ne sikya ka nga katinetola. Kat fin matana. Akwa kiyo kak. Ana ke tamil zerlil faka. O kaki na ke lang silan kat. Na layam kat ila karangin kat kiyo nga iya kamaupe. Ile kasya kat kaya kat inay na kilaro na sinlaim Jesus. Ail te isla ko opsela kail. Kail te isla may kayo kala kail Jesus. Ay la kail Jesus lang koy lang kain katang la. Il siya na strengthen Jesus Christ lang katang la ko opse. Na ay manake nga kumising naki shamram sa ko pegel soap nga. Rather than soap il som nakitole lem katil siya na akayel na sang placing yok lagi pena. Pangan kanon sette gulana singat ki nga wikut lut ke nga la excited pege ke sipen nga long siliye kato yan mukuilon lem kat in mo la siya. Kahit pangan sa flyen sette gulamal Taking siya ng Kulo, taking Driscoll. Pele askayen sham zingan. Ashik along gas singe lalmet met palak phone. Ba nansiya matikan man la ang to si factory lalmet met palak phone. Nansiya ma faka ba. So in America ne vlog de lalmet media for siya gimita. Measure nga fak masinge mayen. Last time I was here, ano ko was siyapan nga COVID ya. Na kasila ka ba, why me Lord? Na hanggang sila pangon yak mo, if mes na kanin ko, na simad na faka ba, why do bad things happen to good people? Now, I didn't understand the magnitude of this statement. Amo session to lumasomla. Tako na si kaya, may balafak mo, wangit simit mo. Measure ako mga mo, asmet mo, kung ram kina. Creator sila siya. Rek magin kat fall na ki. Mail na mala na, wangin na pa iplakiran ta. Kasi siya kinsayangan, proyekin, faksi ki, miye. Pang LT sila kalpita nga, kasi nga ram ki mo, ngan matalpiya nga. Rek maluto yung lal ko siya. Christ is was in man for lagi makuluklo al peptais lagi ni Jesus Christ the makuluklo was naknas na siwas. Siwas was also para kadel ala na me bangen. Ora kat kalam giman. Mga sikko lemkat ket Jesus ligia magite sikingan matal. Lema na siya. Inkan kargin at kashikat ke. Hey, lame kat palakon. Siya apkran lagi masobel palakon nga. Gulamalap tingin siya na kaya katayo mo. Very blessed. Taking Driscoll, kung Kulo. Kung di masi, nga dalong akada sila tingin siya ng no kumbe taking Driscoll. Masi nga kumin loyang na kaya, kung di kaya kita nga, plenty soap pa nga, il mong fushesh, il frang angat din ang among sa, kain singan. Kung bilila, il humidity lala nila kalim yikif topla na singkat. Kisum lang, il flokas, kaya ba, il may tipe, il palape ma. Orang ako min is like the gam gila, may pa siyam kunya kipa pa lang. Il dahil may pel, dahil palap kunbe maupe na selos. Ako viliye, common denominator sigil so David, dahil kayo na po si sel. Ash po si sel. Mayin, kot may tabay lang kasi nanak na siya upel. Kasi kompetent ko sa po si sel.
Masih baka kumisam kile pa so pila pa ng ako. Ano gidi sa enalak kile biya ilang kaya kung finish order may sham. Kasi ko Sema factual so kung actually nila ilmait il malabe mo din mait lala. Ildim men kaya nga akong narili pa wala kat mo bakit pa pala may kaya nga may nawuda na nga sa wala mo may kaya nga pa lang ako vidal ko norel ako mo ko pa yung akfasrye mas yok şüphe ba inaş o si sarili ko lo ko yaptı ki sena nga mo bakit marketing na kadingin na Senrian. Menak sinage Senrian ngakkelim yfa mo nanon ko suwaslan ka at ko inshikeya. Nanon ko suwaslan ka at ko inshikeya. Fayaklo sing ako may sham gün ngayon. Yok na sham gün sam sa ko ngayon sam ya fosikash nga ulan. Baka sham gün dingin ang nayanet pa mananakisin. Seba David pas mo sa Samsung il sham kun kolon kat akwaklon kat paile mao fin neupe ke kolon kat ke longkolen kat ke itaeklon kat ko makadilorena il pananon ko il lela managawa in sikya nakapasingan pa akfalet lon mitse insum na yirin kat inde akfalet mayin kad enina masi kad ke isla masi kad smakflat ye katlen makin se woye kad mo masi yok şüphe bak den galim gele mal fin ne upe akflat laşna sin kada in paye kawasi was nakasimul na gesette o greflog ikoye man naksingal ashius kewa ke wikinge masi wo pa kumkan taka rewind niya. Kung man taka liye kasya kada kasilen kan vinca mo in gashen makumaşken. Ay kidayis pelsin inaklin matwiyaşken. Tegnis wanda John finan kona kewo halawa ben assume ego ben assume yaigo dagilasa na pange yaigo akayakom guloke be on makumada shock insang be aktanakye kad akes makindigat ke bowlin life ng ilasha. Luciana Albert, finan Honolulu Paingum, Luz, glagam to wigat yangan, Tamoy Frank, in fact, amen gibel sa matiginisen el sham, amen singan ilak kay factual tiginisen ng well and ben ignis Eflen dossier Paingum tignis Eflen, glagam to wigat kay makadakfasya, Atilita check. Did you just go Besame? Vince Callan no makasufo. Maui. Maui. Indiana. Okay. Kasi is. Well, Atilita, did you just go mo buying kung gulagam to we got. Jack Strong now. Jack Strong. Kulo taking. Na kanina katsun kapin program la. Insang akfalet lash na sil. Gishpin ilfalet na. Dia gishpin ngayon na masi. Dia gishpin along si masi. Ngayon sa akfalet yung ka. Mayin malon ka to ifale oyan na ke ilak ilong si. Long si lalabay fast na mito. Timang non ka. Timang faka pa i-fast na mito. Ma si yok shibel ba mga kuminakos ka. Bang man nakkiwiging ya kasi kum si bakes makinye kan. Ano ginagawa guys? Sumel tigin sena nagsabing kaliya laal na takoyan na tigin Tresco. Tigin sena ay balance. Laman na kaksaging gat ke kat long la porong ay la kewa may lutlut ke week na fonse. Finchak mo kat na kewa ingay nays mulken. Nga na yok kaksaging gat ke sulban ay guess lang. Along si faxe tamang sir del faga. Fin kat pala mo kat mta na kilang sa lang gat ko. Kat fash ke akwek lang gat ko. Kat tuku fin gas lang gat. Tina ta faya lali ki gas lang gat.
Na mamata ko in fungul kat ko mamata ko in ak kayo ko to katinitola lem kat palayla illayla ke shipe lal ke shipe na wo lal na tomo pange kalme ye ke mit tamalut ko apostles masom lang in fact mo finga kayo ke kalain saplak na singata ngay ngan gindikina ngan mata insewo ke lang sinalak si fena kinga sham ngay naigek tanzik ngan nila te wo ngan balakin kayo ke shipen saksing sa kong awis nga dikina ngan mata insewo payana ngan may insewo nga balakin na pa finfela nga rewarded tayo na sik finfela kilagak sa ingat kigas lal laylagat na kay wain zulpa na siya kaksak singlash ay zulpa na wis fashtagun laim Jesus in pele na kay wa kilo malap stay blessed you all kilo na malap kita kalawasan kaksak ingat ki pasyayos na kay wa ma tako back kay ikat ki comments lawas ngay ito latin na fakyak na phone comments ngayon ta siya ta kilo malap na siwas ke pasi sa lawas in filia pasyayos inak kay ikat floor si Nick kilo malap ke Ashloman kaksaking gat ke imbe finjak ka din ito la kum daga Ash kumasya ye kum watching us from which state kahit bagan ma sure ka tayo na kilo na malap Right, kalisa ang gulo, nagagakta. They can just go by aksafye akfasrye saflasingan, natugu jam loman, nakum namnes kaliye be to kanya. Kung bigyan sa ke proy, akat kun oy be kaliye be ke proy. They can just go. Klamalap metikat devokla lagi yan ang nga. And we ngayon kaksakin gat, we kowos. Kulo ke takalawosan, fin kowos palamo. Programa kasha kowos, kakataya kasha kowos. Anaging apalaka, we ngayon mo kasha kata. Click here, like, share. In kasha ben yasha. Fin kowos kan kasha kat. Inewas ma, klangan akayakat pe aslowosan. Kulo malap. Lonsin kat ke kada falen kali ke pro ke pelsinge lala na sis kadin ismalutu dain masay lalal fung ilasha kadin tie pangon mas kala sivena inde fin shoa ka oye lan may tapa kat sila makadin ngais fong lasha na kaya ke makat masaya ke lal fung ilasha ke kat papa tamasin kasaw kataga ni pray kat kulo malap na siyo kat papa tamasin kasaw ako si som lang kat nga siya sumin kasi ka din las ka kin malutut lomo kat kulo malap na siyo mo kat kay kumrek makin ka din weekland sa pay kum ke rek mo na utuf-tuf singi nanak manas kasi kat kifasya di klasya kalayang pa ko tayo lumin wikut kalangan madalom in kolkat kasisin silas yurun metlasya kadin dia chuy in pento ki matwiyasya kilalal fung ilas kadin tufe ken kat mo las at ke ka makat pangon mo shuros kat proy na sum keinem in kaksakun kong hallelujah amen. Kamala